Christina Aguilera hian kumsang ka zakwa songkwa pakwa jangkhan music hit tak alosiam chauto a mi te mitla em le zai thiam takani irwalin ari na inthlak danglam na sa chin lutuk le atak salan dan wang hian soi alokai ve na sa to chin khang hun alar wang la ya changa tun khenga atak sa inthlak danglam dan le soi se la to nakara ama chon dan tun chum chui han en ho ve te ang kumsang ka zakwa sumkwa pakwa khan Christina hian music huang chunga thom rod nei chawin la hit genie in a bottle ti chu aron ti chuaka he la hi a debut album a mangin chart shanga a berni na aron hau chawbok chumai baga he la hian Grammy Awards for Best New Artist aron hlo chhuatir hialani hetia aron lar chhuatir hian Christina hi sambuang thang le mitpol ram mai apian chair moi takte wanga mi mitla ania crop top korle ke korlian tak te ha in makeup colorful tak ai noi chin te chuan ano panna le ala in fit zia atilanga mi telom a hlo pha hle chin chuti lain hetia aron lar chhautir hian pop princess Tia Shat Britney Spears nen te khin anni fo china kumsang ka zakwa sumkwa pakwa a The Guardian 10 article an ti chua chuan Christina chu Britney ang ma se tlema nasat mel shet zok angin antar langani chutian chuan Christina chumitam tak du ron ni ma se ani eroin atak sa wang chuan mani indin tok launa nasatak anei china health magazine ne na kumsang ni somni pakhata a shil dan chuan he sum don na akalu no hian chair lutuk ni hi ka du talawa kumsom ni pakhat ka tlin khan tle min ka thau chawa ka taksalan dan po ka du sot ka thalak hlui te en hi a shom ka ti chin a chan po ka insit thei thin zia ka sha chwa wangani ti ena soi Aguilera thom no hak mi te soi hat kai ho chu dirty era ati mai hun la ya a thom no hak hau kha ani ome mi te mit mo alan dan tur apoi sak vak lau nu hian hezai thiam hian music lam ngota mi te hi blavin a album strip dia chuan ain cheidan aron ti danglam chawa alan dan thar tur chu uluk takaduangin rongdum lam aron warba ka asam te aron ti dum chena tlema taksalang tam thom no aron hawar chawbok atak samun shang ver na te chu phawlangin heti hunlai hian in cheina chi shang atem kwal ani ber mai henghunlai hian bikini top le monglang chep ke kora aron hawara ama ainrin tok baka ani na dik tak phawlang chiang bertur aron mutsuak ati thayang khati hunlai kha en le chuan music le fashion industry chu ani hian aron tikang dor ati thei bokani kumsani som pariata paper magazine ne na asoidan chuan khati hunlai kha katan chuan hundang dai le in hial na tam hunlai berani ti ina soya mecha te kha an sexy tok lavemo in swang to an angkan phak lawani chuan engti konge motakin kan hlut la uba ka kan sexy tok lava chuwang chuan ma ne inza puina kan nei china ni atibok media lam te sel na le fakna kara kumsang ni pathuma Justin Timberlake nen strip tour an nei chum khan Christina chuan asam aron tidum ta veka ataksa po ama zong ain aron mum chautabok ti chuan kumsang ni pathum vek MTV Video Music Awards semna akhan Britney Spears le Madonna tenen perform hawin pop culture thil thleng ngai lo anron thlentir boka hemi chum hian show opening a zayin anhan in kisbel kher tekha kanghunlai entertainment khovela ti tam tu ber ani hial ome Beritol panela kumsang ni panga a achuttumin Christina hian alandan thar chungchang a soi chuak le a kachak tharin ka taksa chu kata ni hlia hian ka feel kadu ang takin ka omani mi tele pop culture shwai tu tena thil lem lutuk anduan sa anga om kha kadu lawani ati he atu soya changa chiang takalang chu industry lamin enge andu ti lam anga even lau tuala atak salan dan le in cheidan te tin music video a om dan zong tenen adu dan takin a om chauta ati thayang he tianga ran ni chauta ka hian ama nge soidanin mi te chuan alaka anril ruput dana danglam ba ka
chu tiang khatiang om tura ni lo ti te in shilma se engwangin nge ka o ka chwa lawanga ka taksa chung nge ya hian thu ka nei lawang ti in asoi le bawk ti chuan enge mo chen are wangwang nuwa kumsang ni parukaron ni chuan ropui takin back to basics nen aron let le ta a Grammy nominate aron ni zui hial bawk he album hian chart lu khat ngal vekin rock le vintage in pol ania a in cheina po malai Hollywood style in samkir buang thang nen anuna bung thara aron kai chawle ta ani heti laya a album a promote chaumek lai hian landan dang moi takaron in lan le in atak sa chair le thengil harzat tur chu aron phaulang le a heti laya a hak zinga lar em chu kumsang ni paruk video music award ta Versace gown gold rong moi zet aron hak hi ani atak samoi le diktak chu aron lang chiangin vintage music era aron phaulang chiang hle a ma se a style moi le lotin na phena hian kumsom ni chawani a in sit na te hi asoi chuak ol lo thung khati hunlai ki le po kha adu to heklau health ne na asoi dan chuan kumsom ni kani lai chawa nun le kha ka du to lo ma ni in ngai to in rin tok na ka zonga kalo upat chuan midang te nen in te khin ka sima ma ni taksa lut na le pomna kalo nei chau tamayani ti in asoi kumsani som pakhata The Voice reality competition a coach aron chut chana changa kumsani som paruk thleng khan Christina Aguilera adanglam na sahle a ma se eng ang tiat po ni se ma ni in ring tok takin kul takin a rang chin heti hun lai hian a thau tak wanga media lama soisel na nasatak atok chung chuan pian tilang chiang thei tak tak thomno le ronglar pachan dangdai tak tak te a ha chin thawa asampo atidang lam kwal na sahle bok fa pahni na yin fapa max le fanu samar te anaya ani hi chuan khothlang mi ten meichia te chunga be seina an nei fa an nei nu a taksa pa ngai tak nei le tura an be seina chu aron ti hlo tling lo chiang hle ani Christina in meichia te risel na chungchanga soidan chuan nau pai tura be sei kan ni a fa nei hin fanei nu loka moi taka lang le ngal tura be sei kan ni tang pui fanei hian limna tam tak min pe a ka fa te hi ka mangaya ma se meichia te hian ma ni in duat na hun an nei ve ngai ani ti ena soi kumsang ni som pani a album lotas ti ati chwakhan Christina hi ama ang thavin alalianin alazai thiam hle a asoidan chuan he album hi ma ni chungchang soi chwa na le zalen na chungchang ani kumliam ta chung khan thil tam tak pal tlang kanaya he record hian ka pian thar le na a entirani atia asoi ang takin ama kumni chung khan thil lian tham tak tak apal tanga apasal masabernen anin chena Burlex movie a changin chumai baka a album bionic chu a hlo cham chiang hle bok hetiang zong zong kara hian nun thar kai ain pele at theyani kum aliama Christina Aguilera hian media te sel na tam tak atak salanda na le amimal nun mai baka amalam hun thengin atonga fa anaya inhual na anaya Grammy nominate ani a music asiam boka engma di la ureng nei law afanu samara nei nu kumsang ni sompali khan people magazine shildanin afanu chuan atak salandan wanga soisel na ato ang zong zong chu tong ve lo se adu thu soya mi te ngai dan le du dan anga om turin ama inthlak danglam le atak sa ti danglam ngaya in ngaya a om ka du lawani ani ang hian a thatoka apoi mo ber chu mangai na nen him takin ron thang lian se ti hi ani chu ka nei ve ngai lawani a ka fa te thlawang hi na takin ka hawani ti ina soi kumsang ni som pakwa Las Vegas a chen no khan Aguilera hi aron chair chau sot ta hle a atlei ro lai ang a chair chula ni lo deuh ma se ama ang bokin a in cheina po aron danglam le ngal stage ain lan po in sexy tak takin aron lang chau le a show a hankal pui dan le danglam taka hanche ta fans te du zong tak pek chu athiam zong takani performance nei tam zo ka athom no in bel te hian apian ati lan sar ba ka akong fek tak chu atelang chang chin hle a
gown pian mil tak tak tele bodysuit dangdai tak tak ain bel tlang pui bawk modern luxury nen interview an nei na asoi dan chuan show hlo tling tak nei tur chuan thori mangaya mun sang sanga changa inspiration lak thiam apoi mo bawk ka thei ang tokin ka artistic boundary ti zaw katuma ama akati ngai lo te kati hian show ro pui tak alo chuak thei chin ani ti ina soe kumsang ni somni pani khan Christina hian Spanish album ati chuaka hei hian Latin Grammy Award for Best Traditional Pop Vocal Album a hoitira he award semna hian performing akong fek moi tak le apian moi tak te chuan mi mit ala le hle ani Christina Aguilera hian meichia te taksalan dan chungchanga khothlang mi ten du dan le norms anlo siam thin chu a hrechiang hle a ama chu entinan ain mangchin bok alo upat zel nu hian mi te ngai dan ai chuan ama ngai dan apoi mo zia a hre chuak zela glamour nena asoi dan chuan tuna chuang ka puitling to a mi te ngai dan enga tan ma ka ti to lo huata po kala to lawa nang poin eril ruwa I vei zong chu idu thlan ani thei ti ina soe midang ten ka chungchanga an ngai dan an lo nei te chu enga tan ma ani lo ti in a shile bokani nu ani angin Aguilera hian afa te chu mi te sha thiam na le zalen takin zeilian se adu hle a ama nge hin ka fanu hi za na le inkil toina tel lavin meichia ani na ang tak hian zeilian se ka do ani ka fa pa po meichia te she thiam le an har sat na te she thiama engi an pal tlang she thiam turin ka do bok ti ena soi nge ani December sang ni somni pathum khan Las Vegas ha tur chenin oga sang ni somni palia atopa heng hun chung zonga performance voice somni lai anei na hian moi takin infit takin a perform zo thaya a fans te mai baka media te po in hetianga aron che theile ataksa po aron cher ta mai himak anti hle ani kumsang ni somni pali aron ni meu chuan red carpet events le social media lama alan no pantak lutuk wangin Christina hian mi te makti a hlo hle a ahmalama alo soi to angin exercise lak le til trisel tak tak e chu angai poimo ber ania rainbow diet a follow wanga apian moi tak churon nei le theiani ti asoi bok Aguilera hian a debut album in kumsomni panga atlin chulomin music huang chunga aron in lantir angma hin a fitin anal hle maya hemitum hian Christina chuan a album masaber chungchang so hin kaman hlela record deal kanei thei kha kalom album pum ka siam thei kha kalom tak zetani ti ina soe billboard ne na ashil danin kalano panga ma se music reel le omzenei danglam tak siam ka du ani he album hian mahun kadam chu ngaloman min thlen tu tur min siam sakani ti ina shil hemi kumvek hian Aguilera hian paper magazine ne na album thara abo sai mek thu ashila music te hian keima achanga ron chwa hi anchak zekani tuna hian keima thar nasataka changle ron pu chwa chak a omani ti ina soe kumsang ni somni panga chung zong khan Aguilera hian a figure hi a maintain ne em maya mitam tak chuan hetiang pian ron nei le na chan hi damdoi ozempik man wang ani anjinga cosmetic doctor te po in hetianga alang nau pang reng mai hi ataksa a ti danglam neyam ni ti in anin rinsiak na sa hle bok ma se he Grammy winner hian in ring tok takin heng thil ti chian na tur engma soi anei lava pound somli vel ari na apai thu soe heng arin na nem he thei tur thilero engma soi anei lau thong amalam hunatan aboy char thule Portela Music Festival le Christina Aguilera Christmas in Paris ti atana ain bua sai nasat thu ringot heti lai hian asoyani ti chuan kumsang ni somni paruk aron her chwa chuan atnalama ama ang bukin ala insorbing zela kumsang ni somni pani achanga athona wellness company tan la thok zelin ator achunjam zel bok heti chung jong hian mani injin tok na le a eng zonga thil clear atum tlat china Instagram lama aze adan chuan mi te she thiama pom tur chuan mani in sha thiama in pom phot anga yani he jin kong hi athoina harsa a mi zong hetiang te tura beite kaza cheu a malam hun thajok nei tura ni tina ke pen chin te hi kaza in kalom pui tak zet chewani ti ena ziak
Christina chanchin kan en hawa changa langchiang em pakhat chu milar ni a mi te hip em reng thei tur hian taksalan dan apoi mo em ti asiat chian na hi ani ome atlai rol tira rianal tak ti ami te siat lar chin chu nu aron ni chau nuwa ron thau chawin soisel a hlo na sataviau maya mi te ngai dana ka buai lo ron ti na saviau chin ma se entertainment khovela mi te hip tur hian thau te tu chung chuan har sa ti sha in a indai ta taksanal tak aron nei chaule ta ani a ezon na industry le fans te du zong asiat karna chuan adin mun po aron thlak chhodang lam na sa le ani